اف نقشه سوريا هون دبینن آلیکی و عراق، آلیک اردن، آلیک ترکیه، آلیک دنجی لبنان نقشه سوريا هون دبینن. از اینها جوارا ویدیو لکه پیشکش بکم دوی ویدیو لی ده هونی ببینن 5 هزین عسکری مزن وی ولاتی حکم دکن. هزین سرکاین کو حکم دکن چنه از بحثوی بکم لیهم ببینن اف باجار کون سر خریطه دبینن اف باجار دبن دستین 5 هزان دانه هر هزک آلیه کی سوریه حکم دکه یعنی نفکرن سوریه حمود بن دست حکومت دایه یا جد بن دست هزین سوریه دموکراتیک حسد دایه نخیر حکومت سوریه حسد هزین سوریه دموکراتیک اپوزیسیون سر به ترکیه و اپوزیسیون سر به امریکا و برای جهندک داعشه او دور کنترل دکرن. از اینها جوارا یک بیک بحثوان هزان بکم که کیجان دورا سوریه کیجان آلی سوریه دبن کیجان هزه دیا کل سر آخا وی ولاتی دمینن. کابنیرن حکومت سوریه کدرا ولاتی خواه کنترل دکه. 6 جسدی جا آخا سوریه دبن کنترل حکومت دیا. هزین روسی، هزین ایرانی، ملیسین ایرانی یا جی ملیسین حزب الله لبنان جی وهناك ميليسيين عراقيين شيعة لقل حكومة سوري وان دوران كنترول دكن وكل سر خريطة ديارة على إيرانية على سوريا أو دور دبن كنترول حكومة سوري دانا. شيست سدي. بچن جم هزين سوريا ديمقراطيك هسدي هزين سوريا ديمقراطيك جيا باجي وهناك هزين دنيا عرب ومسيحي بيكتي او كدري كنترول كن بري حرتشتي بيستو نهج السدي جا اخا سوري دبن كنترول هسدي دايا او هز روجلات فراتي من بجي طبقه وبشكي جا شهباء جندواري حلب كنترول دكا هزين امريكي هزين فرنسي هزين بريطاني بشتجريا هزين سوريا ديمقراطيك دكن هون دبينن آلي وان خويانا لجور دبينن رميلانا يعني براني منطقين كردينا رميلانا حسكية غريسبية كوبانية ديرزورة رقاية عين عيساية خراب عشكة دفرك غريداي كوبانية قاعدة كيانجي بنجها كعسكرية أمريكية لويدارية من بجا بري عفرين بول لهم زانن عفرين جبن دست هزين كردي دركات نهاد بن دست هزين تركيا وشك دارين كو ناف لخدكن اوبوزيشن او در عفرين كنترول دكن نه پوینت سیج السدی دبن کنترل اپوزیسیون سر به ترکیه بنا کدره کنترل دکن او اپوزیسیون اجی او چکدارین اپوزیسیونی ادلبه باکوری حلبه من هجوار بحث کر عفرینه و هزین ترکیه و هزین اپوزیسیون سوری لگل هف وان دوران کنترل دکن بگمان اوجی دوره که نبچوکه بهتر ترکیه پشتگیریا وان دکن لی نه نقطه سیج السدی دبن دسته وان گروپ پاندانه. اپوزیسیون سر به امریکا واجی هیا بگمان دبینن او بهتر لدوره تنفن لسه گوشین سینور سوریه عراق و اردنینا و دبینن الور هزین امریکی هنه هزین بریتانی الوداری هنه گروپا که نمزنه ل دایره که 55 کیلومتران دبن دسته وان دایا هزین امریکی و بریتانی لو داره بهفر الدوريان دقارن بهفر ياج دوريان بيكتينن وهناك هزين دنيان عرب لقل وان لوان دفرانن آلی که دن هبو بزانن داعش هبو لداعش نما بکنترل کرنا باغوز را لی پاشماین داعش هنه صحراء روجلات سوریه ده نوبرا سخنه و میادین و بوکمال ده هنه گروپی چوک بچوک مانه نه گروپی انگلکی مزنن جبركو بكنترول كرنا باوز را دي كارم بيجن تشتكي يعني جهكي جديد بن دستي داعش دا نما للرجلات باكوري السويدا جروبا كبچوك هي لدفرا تلول الصفا نزكي 4000 كيلو متر جبركو صحراء كفرها 4 گوشه صحراء يعني انسان قال لك كامل هنا ل انا جروبين تشوك ان وشارتين داعش يعني بكرتي اف خريطه سوريا لي جهكي دنجي هاتيه روجافي وندزانن بشتي كو دونالد ترامب امذكر مزن دريج افيت كو جولان ادي بشكه
إسرائيل بفرمي قبول كرف بينجي ودو سالن شرد نابرا إسرائيل وسوريا ده لسر جرين جولاني هيا 1200 كيلومتراج جرين جولاني دبن كنترولا إسرائيل ده يعني كنترولا كجدية سوريا لسر به دفره تنيا جيفينا أنجمن آسایش ناف دولتي و نتوين يكبيل سر وی یکیجی بردوامن که مسئله جولان گوتو بیشت کن بکرتی اون دبینن اف خریطه سوریه دورین کس یعنی شین اف دور دبن کنترل هزین سوریا دموکراتیک دانه اف جی دبن کنترل حکومت سوریه دایا هناك جروبين بتشوك هنا هناك دافرجت بين دستي تركيا ودبن دستي هزين اوبوزيسيون سوريا كو جريداي تركيا دافرك مزن دبن دستي هزين سوريا ديمقراطيك ياباجي و ياباجي دا يعني سوريا براكتيك عملي بنج بارچنا لغورا كو ام لسر خريطه ونقشه دبينن